Yurode nanga wonno nder ɗon salminon. Mi andina sortisan kala ɓiɗɗo pullo. Kala ɓiɗɗo pullo ka woni e nder leydi aduna Allahu lamɗon. Mi torike mo fi Allah e fiinulaaɗo Allah. Mi tawi naafigiyagal no wonno e nder ɓernde makko yo sortungal o itta. On foti andude mi hollayon hande haala nanon ka ma salo ɗon. Ma sikkon ko haala jiidiraw ko hakkille mum boni wayno jooɗi lagine ɗo no yiide ko lagine woni gerde ko no yiide ko wona gerede kon. No andi pellete ƴiiƴan hoore worata dande. Si ɗum ɗo yehi mi wawata janngo ittude komi pullo. Si mi fottama mo yiilan anday goɗɗo haalanta on tigi komi pullo. Kala yiiɗolan no andi komi pullo kaka pullo rewna wo rewoyaymi. Kaka pullo rewna wo heɓoyaymi. Hay goto yafota ko lan fi haray miɗo wadde naafiɗiyagal ma ɗumal ko kaka pulloɓe ɓe rewna ɓen ɗon fulɓe ɓe rewna ɗon ko ɗon ɓe rewnoye tammi. Onon sortisan kala immiɗo yalti yehi jongi wontirɓe Guinée Bissau ɗo e Sénégal e Gambie ko ene woni takkoɗo ko ene woni Keerol e Côte d'Ivoire mi andi ni on. Minen fulɓe jooɗiɓe lagine ɓen force men wonay naafigi, force men wonay faasigi, way meɗen huuli wareede. Meɗen ɗuuɗi ɓuri ono yaltuɓe ɓen kono hande komin ɗuuɗi ga ɓuri ono yaltuɓe ɓen ko moko baɓe ronkuɓe e rewɓe e paykoy wawɓe fof gañama warama saabu wawɓe ɓen minen wawɓe amen ɓen sagataɓe wonoɓe dartade ɓen ɓen no feccere nde warama ka laasiwal gañama to woɓɓe jukkinama woɓɓe wawata yaltude yaasi hay anda ko woni yaasi ko mawɓe mum woni wadde ɗum traitement ka cuuɗi mum woni ɗaɓɓande ɗum dépense ko ñaama miijite fulɓe ono yaltuɓe wonɓe ka réseaux sociaux ɓen ɗo andon siko haalumi kon ma siko fenane ma gonga ɗiɗo duuɓi fof on nani lasuwal ngal no immo ko pay ko immino hitande ɓe wi yo sellu walluɓe ɓe heɓa pinka yo sellu faabo ɓe heɓa pinka nane wona nde ñande ɓuuri hulɓinade Conakry kono ɓe dartino awa hande ɓen ɗon fof mo jukkali woɗen maayi ɓen ɗon fof luttuɓe ɓen dogi yalti susatake inde mum haale ka quartier mum nene mum en susawiɗo ko kañum woni ɓiɗɗo mum luttuɓe ɓen fof dogi yalti naati elle aduna o haalata inde mum sansi inde mum wiyetenoɗo Mamadou hande ko Abdou wiyetenoɗo hande Ibrahima hiɓe wimo hiɓe waɗimo haala janana fof sansi inde mum dogi yalti mi andini on mene luttuɓe gaɓen Fuuta Jallo luttuɓe Fuuta ɓen ko ñaamuɓe ngeenaari ɓen hay si ɓe añi ɓe ñaamay ngeenaari wayi ɓe suusa reedu ɓe huli mayde nden goonga ala ɓe tañƴinike si ɓe haali goonga ɓe warayɓe ɓe tañƴinike si ɓe haali goonga ɓe ittayɓe hoore aduna maɓɓe on ɓe wuuri naafigiyagal naafi hiɓe waawigoy woɓɓe maɓɓe naafi yiɗi mum goy woɓɓe maɓɓe naa yiɗi waɗi naafigiyagal ngal woɓɓe noon ko yiɗi mum woɓɓe ko huli ko mayde nden huli ko sasinede nden huli ko jukkinede nden huli mi andini on sortisam ɓiɗɗo pullo kala ka wawi wonde mi torori on enɗam mi torori on diina faabe men walle menen wonɓe lagine ɓen menen ɗo menen nder haaloɓe ɓen ko suuɗotoɓe haala ala haalowo yaasi ala wakkilotoɗo daro haala yaasi haalɗo yaasi woɓe aranaymo kikiɗe o yi fonike mangue gila naɓa goɗɗo haalali hunduko haalali ka fonike mangue na pullo Fuuta koko dartani gonga komɓe naɓimo yimɓe makko ɓen ala ɓurɗo ɓe wonde risar e jakajo ala ɓurɗo mo wonde risaro ala ɓurɗo wonde jakajo karama ko yagal kono ɓe waɗali karama ko yagal fiyo fonike mangue yaltu ɓe waɗali karama ko yagal fiyo fonike mangue artu ɓe waɗali fonike karama ko yagal fiyo fonike mangue ande ka woni o beeno deƴƴere finkari mi foti on andinde ɓiɓɓe fulɓe enen faalaɓe yo gonga ñiwuɓe enen faalaɓe dartade ɓen mi torike on lillahi wa fillahi jokke baba en sori iwtire baba en sori ko añuɗen ɓe wo iwtire ɓawa maɓɓe ha ɗum ɗo feƴƴa mi torike on ɓiɓɓe fulɓe worɓe e rewɓe kala dartotoɗo kala wakkiliɗo kala suusuɗo kala ittowo mone kala mo anduɗo ko o julɗo o naatoya e aljanna o hicce o naata aljanna walle yimɓe mon ɓen minen wonɓe gaɓen ko lutti ko moko baaɓe e rewɓe e ñamoɓe ngeenaari kelluɓe ɓen fof jukki dartotonoɓe ɓen fof jukki dartotonoɓe ɓen fof warama aɗa lefolal ngol juutimiɗo yiltade e mon mi andini on sortisam ɓiɓɓe fulɓe en fof wonen ɓernde wotere wonen miijo woto
iwtire ɓaawo baba en sori ko haali kon ko gonga baba en sori ko haali kon kono woodi daroɗen dartoɗen hetten laamu ngun hande ni ka wiyete gawal ɗon ka Ousmani Gawal en a Ousmani Gawal en Ousmani Gawal yalti fokkiti Gawal e sellu garaya on komo kakoni Gawal e telen tongoen fof hari min leydi Gawal ndi miɗo watti felliti jokkuɗo Mamady Doumbouya ala kono ko honto ɓe woni iwtirde siɓe yahali ɓe mayay ko yimɓe ɓurure ɓuuri hewde ton kaka wiyete binani ɗon jogui doole Gawal mi noddi joni e nder binani ɓe wi hiilan jama on no fokkiti gorko e debbo no fokkiti ka jaɓɓogol hiɓe ɗaɓɓi jakaɓe kawtalɓe maɓɓe ɓen ɗon no waɗi parti ɗiɗo ɓen ɗo fof ko Mamady Doumbouya woni ɗaɓɓande yimɓe oyano woni nokku go oyano woni ka Ousmani Gawal oyano woni ka Sellu Garaya ɓe daari feccere binani nden ɗon ha kerol amen e laabe kerol binani e laabe ka kerni ɗon waɗama parti ji ɗiɗi ɓeya jokki Ousmani Gawal ɓeya jokki Sellu Garayaɓe fof hiɓe suti Gawal hiɓe yaade si ɓen ɗo yalti joni hande si ndendenagal ɓen ɗo yalti joni innama ɓen ɗo fof no wonde Mamady Doumbouya ɗum ɗo yaltinama e aduna on hay siɓe yiɗa way na yiɗi maɓɓe woni ɓe naɓude ko kulol woni ɓe naɓude ko siɓe yaltali ɓe andinama cawoy koye ɓe arino ɓe waɗi recensement cawoy koye cawum ɓe andi ko jeelo won toon ɓe andi cawum e cawum ɓe andi distance cawoy koye siko 7 kilo woni hakkude maɓɓe siko 10 kilo siko 15 kilo ɓe yeyino ɗum fof ɓe jindi ɓe andiɗo wayi kala mo arali ɓe huɓɓa yiite makko ɗum yimɓe fulawa no huuli reedu no huuli mayde no huuli kaso no huuli nangede ala ka doge ala ka yeehe hande kadi fof mooɓi ke no yarde Gawal no yaade jaɓɓoyagol Ousmani Gawal e Sellu Garaya mo be maɓɓe no ɗaɓɓi konu no ɗaɓɓande Mamady Doumbouya konu mi andini on ɗum onon ɓiɓɓe sortisan yaltuɓe mi torori on fi Allah e fi ko bonata kon min hande mi hirtaki mi ñamali mi ɗon ɗaka mi weelaka mi itta kooƴe miɗo haari tew ko honɗum haarininmi koko fellutumi andumi en wona hunde wotere kon ko fellutumi andumi hen jogui gandal en jogui jawdi ndi ittatamone yen jogui yimɓe dariɓe ɓe ittatamone yen jogui yimɓe dariɓe ɓe taƴata putu yen jogui yimɓe ɓe mone musata yen jogui jamama mone musali daroɗo wiyo baba en sori ko arnaquere daroɗo wiyo Mody Sori Bari ko arnaquere fulɓe Fouta daroɗo wiyo baba en sori ko arnaquere yo fulɓe o ganda ka wona o ganda ko fewndi Fouta mulete joni ɓe suɓoyta on sa guiɗo e gaño Fouta muloyte ko ɓe etoto ko ha ɓe laamo ɓe mula Fouta andite ɗum yo fulɓe andite ɗum sorto baddi e mon mi torori on fi Allah e nulaɗo Mouhammadu sorte naafigiyagal e mon ha ɗum ɗo feƴƴa on sa gaño baba en sori jooɗoy to feere kono hara en hetti hoore men acce wonen nene goto baba goto ha ɗum ɗo sorto e fulɓe Fouta guila yemɓe ɓen ɗo suusata wonɓe lagine gaɓen ɓe suusata wonde ɓe ñamali ngenari forcé ɓe suusata ronkude haalde fenade koko haala gardi ɓernde hande taken hulɓe goɗɗo andata koni galli ɓernde mum nde yaltata garɗol ɓernde yaltata e fulɓe Fouta ko woni ka hunduko wona haalede fundude wonade haalede kon ko fenade wona haalede na yiɗi fulɓe yalte naatugiyagal sorti sa yaltuɓe wonenene goto baba goto aro wallon men ittan men e nde ɗo ande ko talen Gawal hoolornomi e Koundara hoolornomi yaltal natal e fi Mamady Doumbouya hande ɗum ɗon mi ɓernde ande jippi ɗon ɓernde ande jippitike ɗon Ousmani Gawal e Sellu Garaya ɓen ɗon ɓe gayni tele binani no ɗo ha kerol men e telimile hiɓe kernidi e laabe hiɓe kernidi e Koundara si Gawal ƴettama si binani ittama haray Gawal hay goto wala sa nana Gawal noddama ko binani woni ɓen ɗon fof si jippike hande tirama photo ji innama no jokki Mamady Doumbouya ko onto reweten fulɓe onto yaaten onto fokkutuɗen onto woni en yaade mi andini on ɗum yo fulɓe mi andini on ɗum on inni baba en sori ko arnaquere on darike on dattike on ƴetti kafutani hoye mon koye on dattitike on waɗi puutoji mum ɗen o wi baba en sori ko arnaquere on jaɓali ko baba en sori wi kon on jaɓali ko baba en sori haalani on kon duuɓi jowi no arde on jaɓali daruɗen dartoɗen harani on hettino gonga men on ha 31 décembre hewti mi andini on ɗum ara mi lewiro mi salmina fof
miɗo yaafini e fof. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, la Guinée est située à environ de 15 millions d'habitants de 2024 et plusieurs ressources humaines. Mais nous sommes pauvres plus que tout le monde. Nana himbe no wi'en ɗo marɓe jawdi meɗen la Guinée. La Guinée y a pas bailleur de fonds en Guinée. Budget wiyeteɓe marɓe jawdi ɓen ɗo fop c'était de environ de 100 millions d'euros. 100 millions d'euros ko neɗɗo miskino noon kadi. Mais enen kontuɗen kon ɗon mari fonds kon ɗon ɓuri margol jawdi ko heejo waɗi ɗum e leydi. Merci. Et maintenant miɗo ayni ɗo hanki FDG no waɗa débat maɓɓe ka siège maɓɓe ko gandi si feetuɗo haaɓi ko gera ko amanayɓe mo o ɗaɓɓata ko amanayɓe mo o ɗaɓɓata ko gandi enen ko yiɗuɗen ko haala ɓe yiɗi ko wiyete bruit ngaari wano Libéria tawno ɓe falanoma ko wiyete ko liberté indépendant ɓe yehi taw ɓe waɗi faisait de guerre rébellion agressive ɓe tawi ɗon marsali ɓe waɗi on ɗum kañum kadi la guerre ethnique en Libéria. Ça c'était vers en 2001-2003 guerre ɗe gayni de hokka maɓɓe environ de 2007 waɗuɓe Libéria ɓe andi en ce temps ɓe marno hay suudu ko ɓe innata ɗon ka mukku damuɓe wonno ɗo mais fewndo ɗo ɗum ɗo ngala hay sino woodi kono wayrawa comme avant. Et waɗuɓen kañum kadi nder Sierra Leone ɓe andi guerre ɗen kañum ka ko feƴƴino dans les années de l'époque en 90 auprès de 2000-2003 jusqu'à ainsi que de près de l'an 2000 ɓe piruno duuɓi sappo hamɓe jooɗi ɓe landodiri ko fi honno ɗon pirande tawi hay goto e maɓɓe anda ko ndu won. Ça veut dire ko objectif woni bon pirande tigi tigi on ko une menace fadigansal parce que ko lowaɓe ka noppi maɓɓe sen dartake e mayay ɓe lanciɓe détruise leydi kombo kadi wanno ɗum wonno nene guerre ɗen ko fonde sanko ko 2020 o maayi 2020 à 21 o maayi. Maintenant enen noon giɗen jooɗi ɗo nana ñande fini wiyete o yiɓe udditiden to WhatsApp yiɓe créa tum den to WhatsApp kawno on sikkude ñande yimɓe ɓen are jo ko bulawɓe kara yimɓe ɓen kañum ngala nandi ko jokki ɗum nde hiɗon créa tum dente ɗe ala ko wiyete kon kayda ɗe ala nafa o yoɓata goto ɗiɗi hay ko ñamugo ronku tati o ronkan hoore moɗon ɓutto nayi hiɗon dogi ɓuuri fof jowi ɗiɗo piiji joyi ɗo wonde majji ɗo laati ɗo e créygol polémique ji e réseaux sociaux yenidirgol. C'est quel l'important? C'est quel l'important? Et ça fa laraɗade fuutankejo wimo yo okkore hunde kaari woni ndeññande makko on tugindirta kara teste muɗum wiya okkorande ɗo hunde woni ndeññande an e makko ko le muddul hayati on tuggindirta par ce que ko yimɓe ɓe wona honnête ko yimɓe ɓe wona honnête ko hoore mum hiɗani hiɗana goɗɗo. Maintenant comment on peut plus avancer kono yarete yeeso e yon andu kadi e leydi si weelaɗo laamike e leydi taw on sikku yimɓe wonuɓe andi leydi ɓe haare Guinée fof ko weelaɗo lamɗo on ko weelaɗo ko mbati lamɗo on kon ko weelaɗo laamaɓen ko weelaɗo ono ndi leydi ndi yarata yeeso en ɗum tawi ñamindirgol ndi leydi ndi yarata yeeso ndi leydi ndi yarata yeeso lakin ɓe marɗo il y a plusieurs ressources différentes ɓe mari bauxite ɓe mari diamant ɓe mari l'or ɓe mari pétrolier ɓe mari manganèse ɓe mari fer ɓe mari uranium ɓe mari en fait aussi comment dire voilà yimɓe jogiti ɗum noon mais ko on ɗum arrangé en ko perdi koye marɗo ŋañande woni ko wiyete comme volcan sunna en bete Allah do e woɓɓe ɓen noon kañum wawa gollitirgol ngalu leydi
ay sineɓi kadi leydi ko ɗum noon arta ha waɗa o traitement de terre ka traitement de terre waɗi e nder leydi o feere ala si ɓuuri ɗon volka yalte jannguɓe noon fi ɗum hiɓe anndi so si goɗɗo wi'i on guinéen yahay woni ka l'école jogito lakkerere winda ɓe annda ko ndu wiyete gandal ɓe wi'a ya hoyniɓe kono ko gooɓe min e nder guinéen fof mi yaari janngu ɓe nan winde gandal komi mi yaari jannguɗo par ce que ko ɓe gollata ko wona golle gando ko golle bulawjo mo joɗake bawa laade ko golle bulawjo mo joɗake bawa laade deuxièmement e waɗoɓe wonɓe kala université Laguine si tawi ko ɓe ngolora Laguine ndegata aduna hay wonu ɓen ka primaire no mari hakkille ka ɓe woni hay wonu ɓen ka primaire e ka collège no mari hakkille wonu ɓen ka l'université auprès de l'universitaire ko woni ko hande Laguine près de l'universitaire ɓen ɓe ala ko hakkille meleje ɓe jogiti ko boɓa e yo gandu kadi nder ɗon kadi élève guinéen fof goɗɗo no famodire ɓuri ko woni auprès de l'école primaire han o naata collège au niveau de 10e ɗon on fof mo famodire ka o naati lycée o watti ɓornagol kasangue ɗen o watto dane boule on ɓuri nde ñande o famodirtaki par ce que vision makko on ko honno o wujjirta kanko kadi ko ɗum woni plan politique makko honno o détournirta ko plan politique makko on non ko vision annuel makko on non ko ɓuri nde ñande o changata systéme l'éducatif o wiya haari o ala hakkille o naati noon joni e ko wiyete kon e mairie tawa ko guyka non o naati ɓen anndi en fof meɗen e rewi e bawwal sabi piiji ɗi e yewtodiranay goonga jafen ɗum par ce que nini tanma Laguine ka fewtiɗo hannde mo kala no pilotirde ka woni mo kala par ce que ko ɗo yetta juwo no arna ka goɗɗo hande ka wonde ɗo ittino sikke worɓen sikke peyo no yummi ko honɗum kadi waɗi en o difficulté ɗo 66 ans nden arrière par ce que laamino ɗon ka waɗi ko miskino ko weelaɗo ko sanga o ñaami ha wawi yosi ɗum tuɓɓen moyta konno defo avancirte par ce que weelaɗo laamotako weelaɗo si laamike feere a laandi leydi yaaka yeeso ɓe luttay tampere ko haani laamade ko neɗɗo maɓɓe fond monétaire budget ara mo jogitani budget makko hoore makko o ha banque joddi on o golli o gollamo mari ko ñaama ha o maayi ko on duwa jonnede laamu par ce que o memata budget l'état o so wiyama budget l'état pas le seul individu c'est à l'ensemble de la population par ce que yimɓe ɓen ɓiyanna ko gouvernement ɓiyanna ko l'état o woni gollaji andi l'état ɓe wiyoɓe ɗo le mot l'état taw no fuɗɗi e maɓɓe si ɓenni ko l'état woni gollaɗi no fuɗɗi e maɓɓe kamɓe tigi ɓe gollaɗi maintenant si ɓenni noon le gouvernement c'est les représentants de l'état ko yimɓe suutaɓe waɗa mojobum ko ɓen ɗo représenté ko wiyete kon nation o ɓen ɗo woni ça fait si ɓenni le chef de l'état kon ɗon ardi nation o c'est le peuple qui nous a choisi. Si non le chef de gouvernement, c'est la seule personne qui nous a choisi pour conduire le pays. Donc, comme on faut suivre, on a suivi le ministre de Macron, qui a dit qu'on Bulendi, et à la moyo. Quand si tu as une novella, Lando novella, ministre novella, Ojoki ministre novella, Jogiti Pinkaji ben novella, Ainete ben novella, on s'y connaît l'India et le développement. L'India a le développement. Ndin ɗo leydi yeggite wi haala ko wiyete développement e mayre few développement ndindi alaaɗo ndaare ko redressement ɗo l'américain dans les années l'époque baye makko no mari ko araynoɗo ñammi ko yiɗɗo ñammingol les gens pauvres ko laami amérique o ɓanti amérique en un clin d'œil o waɗi pauvreté amérique en un clin d'œil mais en tant que ka meɗen Laguine ko weelaɓe woni laamade o ressource men ko jogitiɗen ɗo fof e nana inde mum en yiyata nafa ko ɗum gollira ha maaye ko sakkitorɗen ko guere et pourtant ɗen andi en fof meɗen kala bobo heɓaɗo Laguine deña heɓi 5 ans wallahi mo andi régime de ressource minérale Laguine o
o fop makko sa jonni mo hunjantuma o détaillanama o démontranema par A plus B kono ko honno ɗum gollirte ko ɗo woni jangali ko ɗo woni jangali laaminoɗon avant ko weelaɗo laabi o waɗi kañum kadi par ce que 26 ans mo waɗi on no satti ɓuri 60 ans de colonisation et 60 ans de la domination française l'Afrique occidentale AOF dans les années coloniales 26 ans c'est tout le lande kadi wuro ɓentan makko ɓe yetto et puis noon kadi on criminalité mo waɗɗon kon fop ko fi rewgol leñol gotol kanko tun o wari plus de 85 000 personnes mais est ce que o yahay ka l'école ha ɓe janni on histoire mukura mum no ɓe jannata on par ce que ɓe andi si ɓe janni on l'histoire mo Sékou Touré waɗi feere ala woɓɓe moɗon toon ɓe yalta e vengeance de l'esprit de haine pour le venger et même l'exécuter de l'histoire sur le champ mais ɓe watta ɗum mais noon bindol ngol kam mayata ngol windi ngol waali ça veut dire binen ala hakkille kamɓe ko yeru ko ɓe windanaka tableau o ko ɗum ɓe andi ɓe watta recherche ɓe ɗaɓɓita neɗɗo mo ɗaɓɓitata piiji ɗin o wona e burɗo kala ko yaari na mairie ɓe lutte e burdan e yiyata joɗɗen no wiyen ko France waɗi intellectuel lagine fof ko bulaw kono goɗɗo joɗon ɗo ka makko plus de 4 plus de environ de 4000 et quelques kilomètres woni hakkude ma e makko voie aérienne on o wona ka makko o déstabiliser ka maɗa ko jasere waɗi ko tawde a janga dare wonu Sénégal ɓe ala ressource tous mais ɓe avance eyi ɓindira ɓe ngela Guinée kamɓe ɓe jaɓuno pauvreté o ɓe weltori lette France ɗe ɓe gollidi e maɓɓe ha ɓe andi on no ɓe nabita leydi maɓɓe nin ɓe faalaɓe no yaltinde ko maɓɓe enen no wiɗen en faalaka ɓe hay batte maɓɓe en faalaka tawi kadi hay beppeji ɗi beppeten ɗi naɓen kawrugo en anda kono gollitirten ko jasere noon foti ndeɗaraɓe o goɗɗo kama accu hara ko addori kon a gayni humpitagol ɗum wiyama min joni yaltana andu hara a gayni a resirde ka hoorema so o wi ɗon hande a wawa en kadi en bantu ɗon ɗa wawi mo raɗade kono si o wi ɗon hande a lutta e niwre hay so a raɗaki mo accu ɗon ha ñande janggoɗe a walnane en haala en fait aussi ena yimɓe ɓen kannune ɗo 31 décembre haala itali ɓe ɗi colli guite ɗi wondiɗen ɗo haala ittataɓe ɗo par ce que ɓe sutti ko wiyete kon juuri ko tuttintaɓe ndin juuri ndi ɓe maɗɗi ɗon koko ɓe joguiti kon ko ɗum tuttintaɓe ɗum ɗo si a ala non ɗum ɗo wota haalu ko wiyete laamu e min mi yetnokke on erreur mo Cellou Dalein waɗi on 2010 on o tappaymo on erreur o sodaymo kono buyno wutingol konngol lan kono e yaha ha sakkitoren tawa ko mi yeti on konko ɗum kanko tigi mo andi erreur mo tappi on 2010 minna on o memata dey laamu nami woni Allah kono on erreur ɗon ko duɗɗa e mo taw few so heɓoyingu kan kadi o jogitike ngu o nangingu jungo ngu satta yakkitoygol par ce que are wandi en porta laamu vraiment no yurmi et puis hiɗen ɗuuɗi kadi ɓuri letninnikji ɗin fop lagini ɗiɗen jaasi kadi ɗumɓe fop maɓɓe ƴettuɗen 40% tawa kadi ko yawde wo koyen fuytinteɓe ka l'école iya e landuɗon fayi mo jangoɓen ka l'école e hakkude gore e maɓɓe ɓen toon rewa pay ɗum ɗoka sañam e ko sagata ɓen woni dartade wano rewɓe fulɓe yaw ɓen ka l'école ji ɓen konumɓe ɓokki sina si ɓeeɗa ɓe wiyeten ɓale ɓe wi jonna numéro ma o yaltinamo o jonnamo ɗum kadi ara mo weltori he ara mo weltori o salanto leñol makko ngol kono o jonno he leñol oɗani on kadi ara mo weltori ɗum ɗon fof ko fiwi woyo dat mais c'est quel critère no yurmi ko pinal manquirɗen mo yeeyi no ngari muɗum o ƴakka e goro cewɗi
mo yehi ngari makko fewndo ka fof faala wallahi o ƴakkoye goro cewde ka fof faalaka mo sikki fi kañum no mari taayi o mantoray ɗum haɗa o sikki fenani wattane yila moƴƴa e piiji ɗin calculen ko honno wonɗe yarankol ɗuyten mekka makkaji ɗin hakkunde meɗen e pehe ɗen jokke ngande kadi ko Allah fewtini en kono fimol kono noon si tawi ko wano sellu e bien sûr en jokkay mo ɓay feere ala kono nde ɗen jiira ɓaawo makko ɗaɓɓen neɗɗo kadi formotoɗo nde ɗen duñamo so gayno yaali hara bette en sortaymo hon puuse ngoya kono si tawi ɗum en préparali e wulla ka duuɓi goluuji nogata ko perdi aɗa yalla faw en jam wassalam